ya da twedi ampo ase na ya da ya manfo a etie nyina ase na ya ka kire edom dodo no ase oboade nyankopon hira enye won nchefa kakra ye beka nyina ne se nkofo ebo odin dodo se de ode afutusem no aba no manfo gumantemo manfo wo efiefiem manfo ejina bebia wo njina da bia do mu bo odin ya basa question ba ko pe na ebusa se me omo kanete sa na men transmo obi nkan jamza ko ye bo odin dodo ntisesa na no anti magina so de asesa obi o medina ye nde no peso obo said person meteso obo medina anyama sem obi wa obo odin se ne wonam na onti wa brabo ase kwan ya ofa so kra survive no no create bibi no de bo odin akwa weri ade bibia no watimi ato bibia no watimi to se sika duro mi hu aduma wo ye mekote se din we ya me mane ya waka ni nti meyese ene afi de me nto ade bio ene afi de me ka hye because when you scan become make schedule go for ibra ammo bra ye din a mote se ye bo wo mo ebu wo mabam na ammo ma ye ne omo ye sister na choba na wo ye ne to ade bebre no ya oni aye nto na ade ne se ye duro no de ya be hye ase sister so nkwan na ede mi betie we se ye bo mi din nti mi ja nkwan ne ya na asese bitafrache me teni ame ye so dabi ekoba ne sa na wadi nkofo anu kasa echi ama na yedi nhira bebo abrabom no wato de akone edidi bi wo nipa ebo twa na twa so ombo eno saa na yengo yensiesie bia eno saa na me yentuma ntem ayete me de kuroma me nko mu bo medin dodo nti bi de nya ba bia ngam kosiye wo kuro yi ni fi a otim so betene mu ana hu se one ma start se edane sika ebo abobo ano so adwuma bi ma na yeye links akese ye ba wosi nipa na tentem woni se nti ye bo medin dodo nti medu akọ obi fi asabeta frat wadua bibi wo fie no ase a shiska di problems ba ni ba brabom e ho na woko because umpesi ye bodi bi abraba ye bo no e da se bo ye be bodi edihwehwese ne omu bo udi fa ho ne nya e ho na ye nsiesie na sabeta frat kwase ya bi anum ye ne hene no so obebo medin no emma me pressure bi ama me ntimi ndutu mirika se ye bo medin dodo nti ya nim se nkofukuo bi timi kreti onim wabusua onim namfo ohunu oba ba ko so ne na pie mienu so na pia wo we de masem de o edama do bi agwo we de bi de edama do mi wa so sabe nya do ba duru de ma no awro ne ntade nyina iwi otini fi o de ma mienu na aba be wura de mienu nyina akọ mo pam no mo na tiko no pia bonten enti no hunu na so ope ma ogokore mfa o ba wo de ba akọ pe de wura ma kuke na wo atiniti kulai no opie obi nhunu ndozo mpema obese wo wudini wunim se ntesa no mu enye sa line no yon boy bi asiso ababa bi a wahia na eboa na brabom wose me pe wasem kwa adwuma me ye boa me kotogo kwa so je kakra dimachi ye nkomra moment o mbe ko mo ba wote ne car front a wo si no no do me na de o we maame no ko hwini abra geto a wasi so wan panyi we na wo ye ne fe o kasa o tete se edimbo we be jai mi wa so diska o fro no ha mi wa so diska bra wa bra bo de sam de be foku mi wa de diska bra wa bra bo yawo na wo kodi nkofo kasa o mo eyi achi na afere yawo akote ne ma akọ endi abrabo na ye bo no edini ye bo de but ye besere se e manko fu emo udi za mi wa so nim se din no mo bo no sebita frache wo ma kogozi sa wagire unim se nimu dia mentie wo mo na nko san mfiri ade ade nhira bebro yankofo akeka sa ama nkofo bebire ufiri se mampanyi bia na yire wo chen 5 years otie ne nkofo kan yanka nhira di na chidi ni wura mampanyi level nkade ni bewura die to mre bia ndipa bebo wudini hwade kro na mu bo wudini wo ho no na be se wunifo a forget wo mo modini nka ne mo pe bia don't care bibini sa na wote one na anya adwene ne de sa na obeka mi uko mi kuro momatum be obi anim se me yare o kan koku waja so wa bodam ja no onde so mi ka chem so ama bodam mi ama bodam mi nuanu ama bodam eye se ma bodam no dan se meka so obi ase ma bodam timi ko sesa mi wa bodam ni ba kon me fra ma me ne me ma de ye de obi de ne de be fa ndi abrabo no hunu ade na wo ye ne se be boa unya hunu ne sa yawo ye bo odi ame emmo emmo ade akoye nsiesie twon firi ho sisan area sisan location na nhira foforo bintimi nto okra so na yitimi nkonko ya nim yawo ya de akoso nyina akoso yawo
ade ne besi se be mo ani asa agro we free where emfiri o ti ase nti yawo ye besre ye nua maanu bi ye maame no bi omo ya masa de we atena won so so no ba nete wo hwe wo kama nya wo ye bia che so odi wuni obu na duru Mother's Day that particular day nko anu anhwe wa esesa de wo asetenam me no kasa abosumi ndu 20 million na beda afon so obana na de baaye umonsa na ne anwane sadi na ebu ofie ho wo hospital afa taxi driver na de wo kɔ na de wo ba nia wo ye nyina ye ka na ni abre ko pebra bo na refie bi aba na so wan kai se ne de ye da se nko a wan ka no wo ka so ma abu ofu no wanu ntu ba mpe wasema nyame summu ewi ase asetinam wo ye boni ayefo na dam wo so e oni abu ayenko Happy Mother's Day ebete de na afiri abrabo edede na banse ensesan ye be na ye na abrabo ena mamu se me kai wa na okay occasion do ya me kan Happy Mother's Day to wo na after say me kan chede wo mumu no mintimi mo wakoma wo yare na ye frame ya mintimi ntu ya wo base aseba na sebe edu afini de edu ya na mafa Happy Mother's Day. What is happy in the Mother's Day that we are talking about? Nyansa bi enim Nyama Mother's Day ya very happy ne say obatan ya wawo na ba we ye doctor we ye sofo panyini we ye bishop enkura ne totontoma abu ne trankim aduane ne made be tu odidi se de ope eno na ma dura bidura ye sa kai ne say mama you are very happy mother and this is your day na sabe mama itu we oni ani die bia ekom nko na ekunu ne ade na no nso so no we sorry da bia mo se ngo say Happy Mother's Day ne sa ne ma na yawo me hunu mfaso bi a woso menim ne ye ma ye kurum ha omunya isa ade no me da sole na anu ana me frem bucket 2 years and I'm say go and tell your mommy Happy Mother's Day to ane mama anu say Happy Mother's Day on the na ne ketre matimi eti yanze wa jesu thank you ono no wawo no me onwo me ntimba na wo so okoka kire no ntima kan kire no aka kire wo tre no ba me ho be ka we kye me am na obeko na wo so akoka kire o but say me so me catch them man unso wo maame frɛ ne catch them no simple mother day and the mother no nipa na ma wo be mother no na wo so wo hwe o simple fie se de wo be hye ade no sa na ombedi so de akɔ dana hu na aka so pe no ti ase na na gimi muro so na wa eduru so akotokok eduru so pizza na etere ko because wu nyini sika e bandu ompe biem wo ye ne card mount wu na wo pe na wo share ne sa na me yire onim se akwa ne ngoye wo de ade we kwa mo beko onva makora na abo na fie ho ajofom e de ne be si se me da sorry na Mother's Day ma come here was a Happy Mother's Day and to him free my brother so be ni kwan so say be fra brother be kan because enya ne ba ne me say Happy Wife Day na manya me ne na ni ye ti amanfo ntiase yesa na no we uko hia ntiase de ayede ni ba ne nya oba ozu ka Mother's Day ni nti say me meso o ma no nte de a metuma ka se me gina no me nkofre na Mother's Day enkora ne se me ma Happy Mother's Day eno mafie ya nika eno wo ka mani hunu ne ride ne ade gro ndi a wo kan ye wo kan ma man because o musa eno nim ko fa so hwe o ma no se nka nkora na nyina se de otutu o mugu nko mbeka ndi o nya nyina o mo nkan de ne agya wo a ka in the name of oma ba me ma betima kan kire wa me nso ya no pa me yesa de ne de ne beba eto de ane mani padi timino watena na ma ha dan a wotim me man ya obedi every day ehese wakwan besi wiye no eno njeza me chere show me di we ne kasa akeka ena be mu ohun se mi buana me mu odi ya me agro bi wa me fie me makwan me yeni because oba woni ni di ne na china mo ani e be da ne ndokwa di enka ho enforso mfa me ka ho obi afọ ba afoforo open ni kakira obedi ni na dwama jimi ni tika gragaze yi ubo ze birthday ono ane birthday watade a che oba no oba ne birthday watade a che no edru Father's Day watade a che de na kwotena ba bi no Mother's Day so watade a che oba no de e wonkwan na wagime who was cow but mane nka ho go time will come sika na wo na adade ni ho obeba na obeko Ufa mfufura de nenye se ne yete if you are birthday crowd me pie ne akotie live band den ne de birthday crowd de otimi hyema me se watu kwan ndi nim se wo ye busy apeska de aba sa na o mabra bote du ne na hia ase ane awote ne mani wondimi onya wo ngo mi hu wa me ka chanso wanyem no wo wia no me no ade opede ya o mpa ye nyai
Otena se tie be ma okɔ straight sa no ahwe a ne honhom kan za akɔ ye ahwe be bo anti mentra ampa onyim wie ya na ma wa na ye ne ho ade mani hunu ni a wote no ne wakɔ ne saa ne ma we de mani hunu na mfie o no aba o yire mu na de yes ma de ze wa amehwe no na ma me agozi agemfu na ate wo no me ma me kɔ followers ya nwire twitwa ne na ho onye me kɔ mo fa mu bi de na wo hia wo mu abeze me ka jire ni ama me kra man kan kire no because I love you nyina wo nsunsu so pa woni pa so anka yansa ngotena radio so say nyambe tua ne ka pa obebre ndi ye west emfa hwema se me free say Mother's Day I cherish my mother and you was me de katoka so e ma ade bi eso ma me gintuman e kire say ude nie fa fura so me nkofa phone say fake me sa na me nyina me mu oba ne kan I love you baby take care for me okay we see okay o katina nkwasia I refuse so ye ndi ye dey nemu I love you no an kan kire me nanso anidie wada me ka se denti wada me ka se konti wako me ka se sinti wasi man bibi ni uma me di ye no e kire dokoro na abese ode wa no kan gekane kire nya obeka no me hu me yiro fure kun sa I love you ne ho no me fa ne se wese hu hia se me ka kire me ma me actions nganjiro se me do that's it ndiye ne yeso me ma yeso ye hunu ne ekura ye me emu nyedu ene ye ni monyam ni nyina ye ni de bi awa abrabom Gano about to birthday zones of Brazil. Now my birthday me yi 12 pieces, 3 pieces dey. O bad time. Because me busaw. Wo betwi wani me ndwima ne me busaw. Because wo de edu so so ahoma ma osika. Se fa to ade bi akra kon do. Enti wo de unim nyansa kura me sika ni mo odu njem. Fa half si etwan me de no. Nam so me hu se odwene me ho. Na je 1000 fa pe bi di 1000 want man yimu 2 million to eduru de so ado anu abegina me so we go happy birthday dey awurade nhira birthday nyame nhira pa no mango so the same nyame nhira next year meka bi a kire o bibi wo ma ye nyina mfa nkoya nim etiye mo hunu ne esese no mo na ye fefefe wo fie tro bi a wonam ade bi be wo ho ye ne dia na so wura kekere se wo ba bi tie bo wakiri dom no obi nenam se wo ho kire na atofo mo be bo obi na ya tete wo mo sa akwan ne so go mo ye den ya mo nyini wie da ne ye de asoso be mo timi wo mo de bi na I love you na me dofro no ma de mo timi da ache na wo da fom na wo yare na wo so de ketu be na ma bebire mo dwane ja ye no on contribute bi sa ofie ni akrokro ne sa na aka ne ho nti ahokire ba ya wu ntimi nye biem no oja wo adwane ba ne an gidigidi ma hu se mini ho awe som we ye ni se ya wo yare da ho na bi ni hu se mi kunu be duma za soli over speed abe ya de foforo nti ma mi nyane ho nko ne sa wo nye because onim se ne birthday me ye nkakraka e no no ye ketu abi ndi afiwe se mi ntimi nya kura metuma be ye ne chance duru ne de so wo nyai but we ye je o mo sa na bibia no ne akonwa ne asade ato me ne wo ka sei Mother's Day ye twa mu nti obi e hye jeans woni ne gunu na nansan ne ya besi ne woni ne na in the name of say wa amehwe no o friend trampani mfo anima ni obagi mfo wa sa trane na nanom anim munum ade a wa ye bra me bra nkura yi ho ne ade na afia duro ntima nkama we nti no aja ware we nti no wa ye gens mezini kunu ne ye me ga me jame na ba de butu anim say ye niam mienu na tan wo wiase ye yitugu Johnson no wa ma ni nua ye toilet entuma mketo me ma kakraka na obi aye okay no ha ade koro na o active wo ho say fa no osun ade afrim se kwabrane amada sori anyame abo me kopa adwuma ya bro bibi adie o se man kan happy Mother's Day nti o hwie wo Johnson agumanim ye okay me da metiase ye ohunhum se obese udum je kura me timisum de agana be budu anim ma wona mana toilet di wachi za wa bo nse wiase ye mienu na asum dia ba wutina wudi wiase Mother's Day no ye funa wo we hye no obi won so be ye funa wo na adwuma ono so ye we hye no simple gobi o maame wo no kura no gohye Nigeria wa mfa ne ba na anya we ne soa bi no watena ne nchen kakra sa na apeke sa maame no wo maame mmerehye wo okay woni Mother's love bia no abeji Mother's Day me mmerehye wo me afiduru ga sa me so an me gohye na dia wo me mmele wo anakwa go se sa na wo kan dia kwa bi so no de wo play role as a mother simple abra maame kura po sa maame so your mother you need to me teba na ntimi teba afro ho mother sese wo wa wo oja na bobe ma so akobo akoyibira akura na papa no he do onyini ye obo so kama watimi afafo asa afre mi rent de ni obiem kura wantimi ama akura igura me obefrem fun so be kan we ja no pa ne abeti be pa o because adwuma sese o ye no anye
ya wie na akora ne kaya me nzi ni kwan ba so se me na me nsa anko kanje na re vise me huru manim go soro edi yawo ye hunu ne yesese obi aye na kuro no nya free na mema so ye bere so ntika na ye dwene dodo we be ba kwabra ne ahye mu ebobo so nso Mother's Day was on birthday she na tiko ho uba birthday so be sa ka chese na nkura no yom de in the name of nkura yende so on na be enjoy wo cake na akota ma akura odi say we ba no obu ahe na no pepepe no opone kakra ye ni je ni nyina yom de ana ye bere sa ye mo mu hunu amuru ne enkoye ni okay